Ki pulet ha ka arpoi terik nailar ar hajar arpun rio kilakit no ikilangut kinong alam ka KSU ki bala syakem na shlong bansat ki patok ki badan hari lom garo. Yo jing tibru bayo presiden ka KSU Raymond Kharjana ansen no ha William Nagar District Jail kat bayo vice president pen kemen lang sanmit badu general secretary Ruben Najar anset ha Katura District Jail. Ki pulet ha pedeng kejing pahara ka bajur bat ke bala perking bha. Kilakit no igini ginong yalam hadian bagi Yechari District and Sessions Judge kalau hukum ban set iki kat sausngi hapo ke judicial custody. Bat kini ginong yalam ka KSU kila syak pengat ki kendon beper jong ke BNS. Namar ke jingmi ki kam tombor ha ke jingi rally ki tok ke bala penlong da ka KSU ha ka balai puit li ki kali kila julor bat ki beriu ke biak lentiru kila syak takti.